umpama tomi tumakdin rampo lako kaleki, umpama nasa duki denopak na pak tunduan mi la tontongo la mempayan la komintu rapun na te keluarga malerara ondongan naraka opuang jona te tomatuangki tula diliusang batu yamotu almarhuma Maria Kadanu bak tunek Mariati situru te pati rasangka tulaki angkaran yamotoki mangando mati olomi opuang kuma kamu la tontong umpasakekan masolana pasake temei toran nambe toran ninjo siamintu siulu lante kami sarana keluarga dometongkonan malerara ondongan na duka katuan na te mintu taruk mulawan na ndeto matuangki almarhuma Maria Kadanu tula diangkan patira sangka na lante atu marasang kitingayo opuang kuma kamu la tontong umpakatana ite mintu rapu kamu la tontong urinding palay opuang analan te agan natingayo tontong lanakan asay tujo na pak tunduami o ambek kaperong bangki lan seruga lante atu totemo kisorong te jona pemalak tumangka kisorong on pasak itu mintu na to ana tontong dipakai melo umpak kaluangan ni tulalan pak porayami na mintu kan masola nasang tumadin nala katana lante inan la saburan to parenge saburan to makaka saburan temai majelis gereja ondongan naraka la komintu rapu masusa kamu la urinding palakan opuang anaya tu pak pasak ke rujome kalemi ia moto tula tontong kita rima o ambe kaperombang kilan suruga rinding pala mogan sitaruna opuang ondongan naraka ya tesara laki tingayo sela ko di palumpuni batang rabukna inde indo batu nenek kikamali bengkan yak tu melo opuang ondongan napa inan melo angki pada tontong si pakaboro umpapayan itu jona parentami lang katuangki tundui muka masola nasang opuang mi pagari itu salah budangki mi tadi makan terampo mas sambayang belang namin tu nate kisorong nati olomi umpotete sangan na puang kipong Yesu tu tontong na sambayang tu nakua o ambe kidaw suruga ipalakon na di pakalabi tu sangami anna patalo tu parentami anna dali tu pak porean milantelino susidaw suruga bengkan silasan nakikande alloyate siapa ada itu salah budangki susi kami pagari salana to kasalal lako kaleki sedami lorang kandiroso sangadina rinding palakan danaran nang kandiata bulitu belana kamu tu nampi parenta sia kapan sia kamalabiran saya lakona amin. Tatolay unangkaran Pak Pudia Langampuang Lamai Kidung Jemaat 438 apapun juga menimpamu apapun juga menimpamu Tuhan menjagamu naungan kasihnya pelindungmu Tuhan menjagamu Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang ia menjagamu Tuhan menjagamu bila menanggung beban berat Tuhan menjagamu masa depanmu kelam pekat
Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Segenap keluarga dan kita semua yang hadir di tempat ini, pergilah dan yakinilah bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dia akan pernah meninggalkan kita, dan Dia akan selalu menuntun kehidupan kita apapun yang kita alami. Karena itu pulanglah dalam damai sejahtera, arahkan hati dan pikiran kamu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian penutup kita sekaligus nyanyian pengharapan, kita kembali dan kita tenangkan hati kita karena kita yakin Tuhan selalu memimpin langkah hidup kita. Tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbing, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, kita pandang Dia tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Rampuni moto tujona kami numbang si tete nate mak gunting rante tutang kara lante inan salen jomai kami susan kukuat semangat lako kita na tontong bangki ku atas nama segenap majelis gereja pengurus OIG siamintu kombongan embe bangun lipu kikuat turu kanusa dingan ni tu kama pak dirami kamu mintu tu marapu na tontong merapuang umpabata komi sia tontong umpakatana komi pada moto salam alako kita puang umpas sakeki.
Di mana tinang jaringan nah? Di mana tinang jaringan? Di mana tinang jaringan? Tapi di punya aku bagus. Masa? Apa kamu pakai itu Pak? Telkomsel. Telkomsel ini kalau Indosat Bang. Pende, saya mungkin di perundun nih. Saya mungkin di perundun. Perundut saya sama perundut di daerah teh. Berpani bobo. Bini dia tu Joy. Oh, naita. Motor itu naita misa-misa. Anak babu ngade. Bago nga na siya doon dito doktor. Ako na po to, kumata ko na. Yung kring. Asal yang betul pangobos dito. Iya. Oh iya, dan to toro mabong se. Baitir siya ratun mo ko. No, din siya wala ka jaringan pa. Ya, nang kami di Pamatuto dipakilala lang may surah madating na pangmatua dan lupa na mananakataan lan tangata tapakin lingkan ti katuan tututong siapa na kamasyang ki pangmatua na lamentama ki tunol sara seteru na yaman tu sang buku dua buku kada di umay tumarapu tu nasorong lako pak tundukan lako tolan soyanan ni di ben tu. Dalam dukaan pa. Kepala lah. Wah, tuh jago di Minani. Siapa? Tar ke play bilang ini nak. Iya. Ku aku sumanga lako tomangkan to tingkah nasara lantai rantai kedua tumben na waktu lam wakili keluarga besar dometongko na melerara la diraka lako taruk belawan na indo tumangka pakaboroki sia mangka di pakaboro sabu rarai tu sangan na yang tu
almarhumah Maria Kadannu batu malute digente ne Mariati. Ya tonta mangandekan dong bongi di kuah Maria Nannu. Apa ne Nannu? Kami bahasa lang kamara atau yan na familiar na hindi te kampung di kuya ni Mariati. Yang mentok kukala ko kakangku ne apa sangan na tu Pak Julius Mangiri oh. Ne Ela bahasa lang kamara ating pakete Sunday le pataan na tanday sangan na indo di namin lang aku pula masengkay masa ano kaya Marta Kadannu kuya sa Maria Kadannu kakangku tong kuceta ite spanduk jong darurat jong to jadi tabe lako tuang pendeta tabe lako toroto matuangku keparenge indo ambil lantai tondok labi rakalako te suluku solanasang bendanan nakelei tomarapu domai tongkona malerara parannu paiman sisola mintu rapu domai tongkonan si tetena te patira sangkana indota ni Mariati inan tibung kali ubungku yaton na den natambaikan suluki ne putra sola suluna langkonan persiapan te acara na indota kubuda tu di pokada pokotang susi tu rencana keluarga tu napadengan toma tondok. Jadi lako kita keluarga besar domi tongko na malerara tontong bangku pokada kumua yanna rara matasak bisa mintu di pegau dengan catatan na syarat yang mengikuti itu syarat tidak ada masalah. Saya tanggung jawab masalah kritikan Jona rara buku. Le kakangku solo dua. Muan ete apa saya tipori atau pisan. Jadi susi menyata ke marapat ki inan dembangnya itu pro kontra. Tapi ya tulah dipelesai keputusan akhir. Yan na keputusan akhir mau dipelesai. Koya maaman to. Nah, ya tonta maram pundo persiapan kut ditontong pa di pokada kumua mbarasusi tapi ini kan namanya usulan dia yan na usulan apa na keputusan to mi paham mi yan na usulan rita apa na keputusan to bisa pa ya dibungkai ya mato makur sumangaliw na lako suluku solanasang bati bulawan nate Indo mimoray yung tarima itu masukan papakilala saba iya te di pagawin de terantetannya kamu man ng pumeloy mintu ki tongko tumara pulo tongko ng malerara mintu ki masyarakat hindi te balus bangun lipo kamu rito na tioto ninde sara kamu ri payatun tangaran ni kita nasan na keluarga susi mo ako te gila-gila urusan bang na nako tahu pakukuya yato lang na pamelon na tongkonan yato lang na pamelon na rara buku bati-bati ta apa boleh buat kau susi mate aku semangat nalako kakangku khusus ya ola batu isa na Julius Mangiri itu na dolo na lino nela Papa Merlin sola inde kakangku Markus Ramma batu petuna batu disangam pamilya Roma tonte mone putra pental lu medis sonda sangan na aku dikata ya bapak oh tayo apa dikani panen nerang ku tato iya jadi ya tontamang kasiram pundo patondokan di kombar susi itu rencanana khusus untuk ya teh batu na kami tayo mataya susi to kukoke lah sangka arkis pakilala pa
Ya tong kusula sa ubanang kuinang kutalanga mandalan. Piram pole pikita na dimulai te apa te. Kukuan ni kakang kusula duay. Yang mumangka man na cari te Indo. Na didandan te tanduk te dong langan tulak somba. Satu rina purat pepurina roto. Ta aman erong ta. Paya kemialan ni batu padang. Buku padang. Tito matuanta. Pada pilino na pada duka. Yang tama tangan natin sulu. Oke. Labir ka kita do rapung tongkonan melerana. Ya te tongkonan ta do dia enggak mau tongkonan to paringi. Kendek kelas. Nah salah satu syarat tongkonan harus dipenuhi adalah punya rantai. Oh dia mau rantai nanti. Putaon ako rantai naman na marati le. Karon na marati dago man ko tar naman na marati walaupun jadi gontingan. Isobon ranting dia teh. Deliang na. Oh deliang na dia sama nya pasang na to. To dille. Oh den bisa naman na kalu aliu. Bisa to malerar salam dia to kuwas kalu anak sa. Pakaman na ri lapun kun dampui. Poku pemaran dulu ka. Bisa sino ketamai. Oh. Uma den papalakan na lagi pa ako na binar ko manguya tungkol na lasaw sige bang ito melerang iya mo to makurus mangaliw na lako te kamu taruk bulon na injo ne mariati dir ka makurus mangadu ka na lako mure ko ne ruspa pung Paris ya tom kimang kasiram tung pertama do. Saya naman tanang buang inti sambalyo. Buangin ko sambalyo. Lana senso madeni ne Marcel. Mani ko tanan nang pamisenso. Ki kumandelo bonon. Kulam di ka ite. Na kumian na yeto anak ko. Gampang yeto kaya masalah rantir. Ya tu daya. Polo penggiling. Wah tibung kalu. Bubungku. Woi, masan nang liuna. Wah dah dimete. Mantap. Dibuka lu tangan itu bertuangku. Yakin na to senga lampalak kita maadin tanta di pabengan. La sikara-kara po kidolo. Ko apa na bengan. Pakura sumanga ambe maluang ambating ko mi untiro ite tongkonan tado. Kura sumanga. Apalagi aku teh anak kami naku ampo mina. O ta ample ko punin indi teh. Tai, oh kakam kitu netti. Sejajar kan larabu ko to sampai talung kan ito. Tama tu panene na. Pumure na rin may desya panay binde to 10 kan ato. O na ano man na muraya na sinchan. Todo na mutu to. Pumure to. Kamo nakure ko iya te mana. Iya te. Tontong di siturun-turan ko marante na tumalerara. Yan na tolong tu tahu. Natira tu buku padang. Nako tondok duka saya dikate. Tanya siya tondok piabang. Ya kita ebang ni dikato may kasiyan mundo mo. Malaki la tondok na tao. Kasi nga siya may kinanden ni buku padang lang kumoy nanden. Toda iya saraka puate. Den toda iya te apa sangan na. Palangkaan na. Penggauran. Napogo tito hindi te. O tayo na ditunjuk kuma pati naman na nemara ito kerante mo tayo mo minalantan debi kita nasa mo ya temay to hindi te palus bangun lipu o susi to jadi kutole pa kurus mga lako kam to matong kusolanasang lako suluku na yatu apa di tanga bulan pemelona generasi tang dari dukung mari kita satu ya moto yang tamesa kada na perhitungkan duka kia tahu. Taya na belak kita ke mesaka dah. Dan tu tahu bisa di budasen na. Bisa naliparang lananing padendarante. Patay na bisa. O yan na kita menggaragiran tepiran dia te. Lembang balus bangun lipu bisa bang siya. Bisa. Dan tu tatana bisa misugi. Tanah sembarang tu tahu ditaresan rantai. Susi mata indo te. Ya di somar ranting dia te.
Di sobor rante. Dinimpa bendam batu. Palaku kamu anakku sasulu solanasang. Ia te padang india te padang nanene. Di pakende kelas. Naik peringkat. Ia te padang india te to pesan. Dan pedukuram mo ya. Ilan dini may mantunitero ngade. Aku diroi. Paya tong kumakambi india te. Serena podak te india te yung. Kini mencong kiuran solendoku. Ia te paku na sandia te paku. Taruk. Budali india te. Nani ya bay se meremen india te. Mapake di kiana. Sabah malam ba apa itu pesan. Bay india to do may lengke. Bay dai me tondok bay india do may ular onde rasan. Sabah budali tu remen india te pesan. Susi to. Jadi ya te na memang naik kelas rite. Inandan mo ya. Pa tae batu. Tae na disanga rante ke tae batu lan. Disanga ria pedukuran to. Waktu paladaran paladaran. Susi to, mi tanda itu kamu anakku siampoku solanasang. Le? Jadi susi to hot banina kumua dan nupa angku sulit sama tondokku. Apalagi to nama ka tu mo angin dipuruk na tindo ta tu kamu adingku solanasang. Miku ada nupa napasakin atau tumampata kumalaga-laga ana den sisaku pe kubalanjana. Lasule ko aluk tindo aku lasusi to. Ya mo patung nate. Saya mau komito, ya mi bosok kita batu. Ndete buku padang. Tapu pilino, sabu pilino nang maniduka sabu. Paya ke mangka kumantu nete dong. Mangka dituntai bahasa mikir to. Tapi ya teh, mohon maaf leh. Lako kakangku solanan sasu adingku. Apalagi ya teh emosi pale. Teh, ni saya. Dan namang kadiben panimbolo na sengke pale. Wah, tiram bandu kalau tuan pokadan nate. Ampem parah kam bawa kok deh. Jangan sampai salah-salah teh sulu kuna. Gara-gara ya teh ide ya teh. Tabok pagi lalawate ko kasabara aku ya. Sabak susi meto tuntingan teh mi apa. Nah, bangnya teh pro kontra. Jadi kutole pelaku kita solanasang teh. Yan na den pangada. Tulan na pemelona tondok. Lana pemelona keluarga besar. Lana pemelona kita keluarga khusus ditimbang-timbang dan itu pangada salah tak ada pokendek tuh pangada salah dan duga ya tuh kada di porongko sirongko lami timbangnya membatu melona tangkaran ya tuh kada kena tak dipaksakan ya mau biasa aku pokada kuah yang tamaka ada tak ada ditanam pak sangkar dikasih pakilala yang nala di pokendek luangan tangkaran di solanasang yang tak lapotalan nih dah mesa kada di petuo, pantang kada di pemate. Yang palsapan tetap kita. Misi turuina menjadi toparenge do tongkonan melerara. Ya teh sebenarnya toparenge teh ne simbongnya. Tu kisi patwi. Panoka noka anak kana terpaksa di kombongan pole kudu nalula aku. Kok terpaksa aku pugau. Dengan kadang terpaksa, tole. Tak apa aku kula layak menjadi toparenge. Coba mengurap aku, piapa? Pako suci betul misi turui. Kau angkaran. Si patu kapabelangku. Paya tu aku bendang nanti. Tanah mana bendang? Kamu nasannya rapi. Mintu Sarah dotong konan. Kamu nasannya. Kita tu marap. Tak enak mana. Dan dia sarana mana tu peringnya itu. Jadi kutole pak. Bebendara sebagai wakil keluarga. Kok kita nasan niat tu dalam pugau, bisa na di pugau. Leh, susah to. Nah ya tu kaparnya santai na ditanam pak, tak na menjadi pagi. Bagi pribadi. Yan na tayo may napabela to parengnya to di sangomo ya masono to. Di paleleo mo ya to, di kombongan no may to marap to. Di kombongan to marap mo la di pambom